iyo bamwise Empire. Dutangira kiswe The Passenger ngo n'umugenzi. Amaze kugera kuri ya website agasobanuye.info nk'ibisanzwe. The Passenger bamwise Empire. Ndetse mugenzi mboneraho kubibutsa ko abantu mushaka serivisi z'aba followers cyangwa se aba subscribers, ibiciro ubu ngubu biri hasi, ni ku giciro nk'icy'umuneke muri Kigali Web Design. Muratwandikira kuri 073 WhatsApp ya Kigali Web Design 07 23 ubundi tubatemo. Twakatuye ni ku giciro nk'icy'umuneke. Iyo bamwise Empire kane. The Passenger ijyamo ni filimi nshya y'umwaka yari itegerejwe na benshi. Kwa tuntu tw'ubwenge. Agasobanuye.info niyo website wareba izi filimi ubuntu kandi. Iyo reka noneho mitembatamo nyine nta gutinda. Mubonye ikirara cyakoze iyi video ni cya kirara bita Emiki. Mikaba yateguye nawe. Audio nayikorwa na wa muhungu w'inyamirambo mwe bita Testimony. Ye nari mwibagiwe Testimony. Iyo reka twitangire filime yacu. Ezibiti bayise The Passenger ngo ni umugenzi. Agasobanuye.info ya website nyine babiri kuberaho. Yiya mutera gatebe. Filime yari itegerejwe n'abantu benshi. The Passenger Dark Castle Entertainment Production nabateguye neza cyane, ari kuw'ingenzi ni Seniya kwifarashi, abandi bazi nyuma ni njye ubanza imbere. In association with bariya. Yeah, meze biti. Ni za filime z'ubwenge bangiye kubatamo gake nahubuka. Jimon Hanso uyu mugabo n'umwirabura n'umustar kuva zamani yakinnye filime nyinshi. Nibyo nababwiraga nyine ngiye none ngiye gusobanura ntuje nk'umujeni nk'umuntu kuba wariye yanyweye yanasigaje, namwe noneho muyirebe mutuje gake gake. Bize biti pana bya bindi bya karabaye by'ingumi n'imigeri hasi hejuru byacitse mutazi ngo bapfuye iki. Tera gatebe. Bize biti filime rikanye tura abakunzi ba Seniya kwifarashi, harimo Steven wo muri Canada. Harya nabandi ba diaspora tuziranye, nabandi ba diaspora mwese. Harimo nawa wundi utuye mu ntuza muri Amerika harya yitwa ndi ni Tom. Ni Tom utuye imishigani. Nayo nibagiwe cya Momparuma cya Nyabugogo cy'uruhara ninda. Momparuma w'uruhara buriya nari mwibagiwe guti. Momparuma buranda mwemera. Hari n'igihe ajya agira gutya kantamo. Na DJ Master wo ku Kimironko munsi y'isoko. Na DJ Gashemaraki. Na wundi nibagiwe gusuhuza, hari abantu bafite amadeni yo gusuhuza. Na ariko mwese abakunzi ba Seniya, Narise wo muri Amerika, na Alliance wo muri Amerika, ariko uziko burya aba diaspora mfite benshi we ntangiye kubibuka. Uko ngenda mbibuka nagenda mbasuhuza, ariko reka dutangire filime.
na dumba kidumbari nubwo we nta kintu arantamo arya wenyine. Sasa arabazaga hano, mama bite na akana, mada bite kana nasi zengu yuje n'umugabo w'uyu mugore karana akana kabo. Baravuga hano icyarabu ntago ngemba ndi kumva neza hano uvuga icyo ukoresha icyongereza. Ahmed ameze neza umwana wacu, urabizi bibirimi ntago abizi neza. Sasa hano mama hari ukuntu avuga icyarabu cyinshi, umwana ntago akizi neza, ubwo nyine urabona n'abarabu ariko umwana nyine yavukiye muri Amerika ntago icyarabu akizi neza. Ni Abasomali bari kuvuga igisomaliya kijya kumera nk'icyarabu, nuko we n'ikinyarwanda n'ikigande nyine ni ibintu bijya gusa. Hano papa aza kwitunganya ajye ku ijobu. Hano rwose mu rugo bafite akaresitora ka famiye. Ni Abasomali bibera hano muri Amerika. Ni za filimi z'ubwenge mwe gusa mutera agatebe nimuhubagurike mwibaza ngo uko batarwana. Hano harimo isomo ndetse hano viye aranasimokinga, arabanza akitamo akana kamonye papa simokinga atsimba itabi. What is it, Ahmed? Umeduje kwindi papa ndashaka kugukora mu mugongo. Sasa utwana buriya abana bo mu Rwanda n'ahandi bose ibaza umwana ikintu kimuzanye, ashaka gukora mu mugongo wasi. Papa nshaka gukora mu mugongo. Papa aratega. Okay. That's Oh ni sawa mwana garekera. Thank you. Urakoze. Something for you. Hari icyo ngufitiye hano ahubwo. What is it? Niki? Open it. Fungura urebe. Kumbe hano I love you. ndagukunda mwana wanjye. Papa yamuzaniye utunuza twa marikeri twa tundi bashushanyisha. Okay. Urebe. Yamuzaniye marikeri hano. Ndetse ntabwo ari ibyo gusa, papa nyine agiye mu kazi. Ni iki hano? That was a nice thing you did. Umwana mbonye muganira neza. Yego. Give this to Bashir. Aya mafaranga yamere Bashir. Hassan. Hassan. Waroktahay. Wahudi. Bavuga icyarabu. Uyawe ntacyo yamuhereza yo ngayo. Ayasigaye nayo nzayamuha. Aniga de beraya so sahmaha. Amusubiza mu cyarabu nyine ni iki hano? Urebe. It's you. Niba icyo urimo mwana ndi gushushanya utuntu twawe uri butware. Kumbe disi hano umwana ari gushushanya utuntu tw'udupupe nyine ari bugendaga agaha papa katugendana mu kazi. You go do it for me. Bato yazana papa tujye gusari. Oya ntacyo genda nanjye unsengere. Yes, sir. Turi kumwe agiye mu kazi. Ufite kandi kazi akora hano mu rugo nyine ni ku karesitora niho batuye n'iki. N'Abanyasomaliya bibera hano muri Amerika. Agiye abona ukuntu abandi basigara nyine bari gusari n'iki. W'amasaba yamufasha nyine agiye mu kazi. Ure filime witonze. Papa yagiye mu kazi nta ribi, ibintu nta mahoro. Ndetse anafite imodoka y'akazi atwara. Iza modoka zikora taxi kunuza ku bibuga by'indege. Dore hari abari na nimero wahamagara. Zengo papa ni driver, ni shoferi. Reba filime witonze. Izina rya filime The Passenger ngo ni umugenzi. Indirimbo bacuranga ni iz'Abasomali muri Somalia.
hano. Yaje guparika nyine ku kibuga cy'indege hano, hari ukuntu baza bagaparika mu kazi nk'ibisanzwe, nta mutima mubi, hakuna shida. Hey, Grace. What's going on? Grace, umeze ute? The rain. Sha, imvura yabaye imvura pe. Imvura imiragwa. Aje mu kazi. Are they canceling flights? Nese bahagaritse indege ntago ziri bugende, kumbona umurongo wabaye muremure. Urabibona itose nyine, ntubibona se wowe? Sasa kubera imvura ari nyinshi, indege ntago ziri buguruke, imvura yabaye nyinshi. Here, you want one? Akira ngo ye kubira. Ni Fatuma wabitetse umugore wanjye. Urebe. Ngo mwita Jimoni Hanso. Umustar ukomeye cyane mu mafilime menshi muramuzi. Yaje nka driver, nk'umushoferi. Grace, Nese Grace we. Ba Grace nibo bagarase nyine. if I could, Nyine. like $100 or $200, I'll Nago wanguriza nk'amadolari 100 cyangwa 200. get it back to you with Ko nzayakwishyura vuba hangashyiraho n'akanyungu. Oh, Hassan. How are Hassan, you wait. paying me? How? Ayo mafaranga niya kuguriza uzanyishyura gute? Promise that. Aretse kumbeshya kayuhembwa nyazi mwana. Kwa kundi nyine nk'umuntu ashobora kuza akavuga ati wangurije $1,000,000 bro ko nzakakwishyura, kandi wenda ubizi ko job akora nyine wenda ku kwezi batarenze 100 bakabije cyangwa 200. Urumva wowe kugira ngo iyo miliyoni azayikwishyure keretse afite ikintu ari bugurishe. Look, you can always come back to driving for me if you want. Sell me your franchise. I'll give you a fair price. Uko byagenda kose ukomeza ukora akazi, nzajya ngo abagenzi bishyura neza, nicyo nagufasha. I could put you back on a salary. Naho ubundi rwose kumbwira ibyo bintu byo kukuguriza umusa nta kintu nanjye mba ndiho, ka nawe nta cyo buriho, se wazayanyishyura uyavanye he mwana? I'm not selling. Umugabo hano nyine ni iki? Yifite ibibazo mu rugo nyine ni iki? Aba ari ibyo bagomba gukemura nk'umugabo, ariko ku kazi nyine naho ntago biraba fresh. Avayo. Aho n'amatangazo y'indege zitari buhaguruke bazihagaritse. Haba ikitwa gucancelinga flight. Kumwe indege biri buze kugenda nyine wenda ivuye mu Rwanda igiye hanze, bagahita babihagarika kubera ikirere kitameze neza, kubera imvura. Bahagaritse ingendo z'indege kubera imvura. Uzengo n'abari butware abaza n'abagenda ntago bakigiye nyine. Nabakazi kabo kabaye nkaho gapfuye kubera imvura nyinshi. Nta kazi katagira imbogamizi. Turi filime witonze. Bayise umugenzi passenger. Yaraje yugama mu modoka nyine nta kundi ubwo abakiriya barabuze kubera imvura nyinshi n'ingendo z'indege bazihagaritse. Abaza n'abagenda bari butegaba ntago bagiteze. Hey, Hassan. Hassan we. Umugabo yiswe Hassan. Haje wa undi garasi. You feeling all right? Meze neza mwana? Yeah, well. Meze neza gake gake. Fatira hano. From Canada. Ibi ngibi byavuye muri Canada, bituruka muri Canada. Like heavy. Ni imiti ya gisirikari. What are these, like, more than 10? Imiti se ni bwoko kikora iki? Not more than half a pill. Careful, they'll make you. Ingi yituma nyine umuntu yumva ameze neza. But that's all. N'abasirikare barayikoresha nyine. Rero nawe And get someone else to pee in a cup. uranywa kamwe karagufasha igihe wumva unaniwe. Ibinini nyine byongera energy mu mubiri, imbaraga. Sasa hano hari wazaga turi kuri airport ku kibuga cy'indege, undi musore muto hano n'igikapu na bya jumper, afata igikapu hano agita muri puberi. Musore yajugunye igikapu muri puberi hano ku kibuga cy'indege. Turebe filime. Amaze gukora ibyo bintu aza ashaka ba dereva
abashoferi bari hano ku kibuga cy'indege. Afashe igikapu akijugunya muri puberi ku kibuga cy'indege. Bazo umuntu ujugunya igikapu muri puberi. Hari ugusanga hari ibintu arimo aratsimbamo indani utamenya katurore. Sasa uyu ari kumanika dupapuro umwana we yagiye ashushanyaho amatente. Open the window. Fungura ikirahure tuvugane. Wait, hold on. Sawa buretse gato. Hold on. Uri mu kazi. Can't you see? Ntabwo ubona uyu murongo se. Easier, you're at the end, please. Niwe wanyuma mbonye unyoroheye ntwara mwana. Abandi bose bari hagati no hagati. Mfite amafaranga, mfite cash. Sasa no batwara abagenzi ku murongo. So, none hano yaje kuwinyuma ngo abari umutwara. What are we doing? Niwe yiyumvishemo. Get in. Sawinjira uyu mugabo afite ibibazo by'amafaranga. Yapfuye kumwinjiza ati sawinjira. Sure filme hano. Thanks. Urakoze man. Hey! Wait, Garasa vaye. What are you doing? Uri mu bikintu gutujyana umugenzi wari uri inyuma. Fine. Twari turi ku murongo n'abandi bashoferi. Ihangane wana. Hey! Yahise ajyana umugenzi ufite cash nyine n'iki. Aca ku bandi bitemewe. Where are we going? One sec. Tugiye uretse segonda rimwe. Abazo umugenzi I'm atwaye. taking you. Ese tugiye kutansubiza. Shit. Fuck. Where do you need to go? One sec. Ese tugiye he man? Come on. I just. We tuza man buretse ndimo ndareba kuri telefone aho tugiye buretse. All right. I need to know where I'm going. Umva se nkeneye kugira ngo umbwire hano tugiye. Yaraparitse. Gusa barenze imbibi z'ikibuga cy'indege. Here's the thing. I need to get to Ukiah Ngiye ahitwa muri Ukiah as soon as possible. vuba bishoboka. My flight to San Kuko nubundi bahagaritse indege yari bunjyane San Francisco. Where's Ukiah? Ukiah ni heza. It's in California. Ukiah ni muri California. It's a. Hari ikibazo cy'umuryango ndagira ngo abari hunjyane. I would have to transfer a bunch of times. I just need you to get me Ndaguhereza amafaranga Chicago. y'urugendo unjyane Chicago muri Ukiah. Ujyane Chicago. Here tomorrow in New York. Yego noneho ejo ndahita ngaruka ngende mu ndege hano. 6 hours away. We kuva hano ujya Chicago ni amasaha 6. Ni nka Kigali nuza. Kigali Rubavu. I know. I think if I can just. You didn't say anything about Chicago before. I didn't know. Ntabwo ari wambwe kujya Chicago na I mbere. didn't know about the. Ntabwo nari nakamenye ko bahagaritse amatike y'indege dore mbiboneye hano. Sasa umugabo bagiye kumujyana muri Chicago. Bavuye inaha. Wango ni nko wakubwira zino modoka zijyana abantu nyine ku kibuga cy'indege mujya muzibona hano i Kanombe. It's a lot. Ababizi murabizi. Iriya modoka ntago wayifata ngo irenze umujyi wa Kigali ngo irenze hehe hose mpaka za Rubavu cyase za Nuza za Nyumiriya nyuma ya Nyungwe. Ntabwo bajya bajyayo. Sasa uyu mugabo nawe agiye kumujyana hano izi modoka zitemerewe kugera. 300. Neza amadolari 20 yonyine wigendere birahagije. Oya. $300. Kangwa amadolari 300 dukomeze urugendo njyane Chicago. Restrictions about how far I can take you. Umva hari ahantu izi modoka zacu zitemerewe kurenga. Ntabwo nakugani. Filme. Well, I need to get to Chicago. Yene kujya Chicago. I can pay cash. I can do whatever. Ndaguha amafaranga. Listen to me a minute, okay? Nyumva umunota umwe. $300 for 6 hours of work. Come on. Amasaha 6 nkaguha amadolari 300 urabuhe uhenzwe. Njyana Chicago. 12 hours. Uzikara amasaha 12. Atandatu njyana nandi atandatu ngarura hano muri Minneapolis. Still have to drive back to Minneapolis. Still, that's like $25-30 an hour or whatever. Mani nari biriko. Well, I'm sorry, I didn't know. Nacyo nagufasha mvira mu modoka. Sawa. Ndaguha amadolari 400. $100. 600. Ura 600. 600. 600 yose mani. That's Ni menshi. twice as much as what I originally. Ni menshi mani. Ndabizi ko ari menshi. Okay, fine. Sawa ndabyemeye amadolari 600 ndayaguha. You still have to pay for gas. Urayama muri cash kandi uraza no kwishyura essence. Yeah? Turagica kuri station essence uyishyura. Sike. Okay, I'll pay for the gas when we get there. Sawa nitugera ya essence nayo ndayaguha. It's all there, please. Ngayo yose 600 amadolari 600 ngayo.
aya essence ndayaguha tugezeyo ntugire ikibazo. Urugendo ruri bagiye gukora nka Kigali Kamembe. Where's your luggage? Imizigo yawe iri he? You don't have any. Nta mizigo mfite, nta n'igikapu. Many bags. Wapi nta bikapu mfite. Ninjye gusa. Umugabo yari afite ikibazo cy'amafaranga yisa yabona nyine umuntu yamuha. Ni biki ucomoye? Dispatch computer. Ni GPS y'imodoka ncomoye kugira ngo batabona aho tugiye nyine. Batabona ko ngiye kurenga imbibi tutemerewe kurenga. Zenga agiye gusohoka mu mujyi nyine agiye hakurya kure cyane kandi bitemewe. Ahise acomora GPS kugira ngo batamutrackinga bakabona ahantu aherereye. He needs to be careful about stuff like Umugabo wawe ajya yakora akazi yitonze uzikaciye ku bandi ku murongo agatwara umugenzi bitemewe. Right now, I need to go. Umva ndi mu kazi ihangane Garasi. Can't be on the phone right now. Ni bize rwose. Umva nkubwire Fatuma. Son, say to him. Umva niba aryo ushaka kubwira Hasani muhamagara wimwibwirire. Niba viyo ya mategeko y'akazi nta kundi. wants to sell the franchise to me. Garasi akivuga hari ibyagize niba ari ibiki. Onyari ibintu bibaye nkaho bimugwira. Kiri kuri telefone. Sasa yafashe umuhanda ajyana umugenzi aviyoye amategeko. Ntago bagomba kurenga mu mujyi wo muri Minneapolis none wa agiye kurenga agiye Chicago. Urugendo bagiye gukora ni nko kuva Kigali ugi Kamembe. Kandi izi modoka zo ku bibuga z'indege murabizi ko zitagenda ibirometero byinshi nyine baba bari hafi aho mu mujyi. Ambara umukandara. I need you to put your seatbelt on. Yes. Ndashaka kwambara umukandara nakumvise. So put it on. Ambara nyine. I'm booking my flight. Ku booking itike Have yanjye. to have the seatbelt on. No exception. Ntago abonye amategeko n'amabwiriza buri mugenzi agomba kuba yambara umukandara igihe ari muri iyi modoka. Don't Nabibonye like I'm an idiot. wimbwira nkaho ndi ikigurye. Fine. Sawa. Kandara nambara umukandara. There. Happy? Sawa urishimye dore ndawambaye. I just don't get it. No one's even gonna see me. Sura umukandara yarawambaye. Komeza urugendo hano. Filme witonze. Sorry. Mbabarire. My mom's in the hospital. Mama wanjye ari mu bitaro ararwaye ararembye. She's sick. Niyo mpamvu ndi kwihuta. No, actually, she's in the place that you go after Gusa ntago ari mu bitaro nyabitaro. hospice. Ari muri hospice muri ya mazu yita ku barwayi. I was supposed to go and see her. Nagombaga kugenda nkamureba. I kept putting it off. Ibyo nshaka kuganira nawe. She's not getting any better. Gusa nyine ntago mama wanjye ari koroherwa komeza aremba ameze nabi. I should be with her because I want to. Rero nshaka kuba ndi kumwe nawe muri aka kanya. Basi nkaba namusezera mbere yuko yitaba Imana. Nyine urembye. Sorry. Mbare kuba nagushyizeho pressure. Okay. Kandi umukandara ndakomeza nkwambare ntugire ikibazo. Yeah. Yegalo. Telefone. Arota yan sola banaya. Avuga bya birimo ibyo muri Somalia by'abasomali. Oh. Magarontaro. Garagara ko ari umugore wumuhamagaye. Mahai kuso wa Aisa. Maya wahanwegiye amahdo boko odola o anbashisiyo. Jabarta wad bumaisata lakini taga ma. Komeza avuga ibirimo hano by'ibyara butamenya. Male. Bagore b'iyi minsi nabo. Okay. Kimwe ni sawara. Yes, I'm fine. Yego, bize neza. Ashyiraho umuziki n'ibirimbo byaho muri Somalia. Bisa nkaho bitangira kumubangamira. I'm sorry. Can we just have any music on? Washimisha ibyo biririmbo byaho. You don't like the song? Ntabwo wakunze indirimbo. No. Oya.
oya I just don't want any music on. nta ndirimbo nimwe nshaka kumva. Driving for 6 hours and no music. Ndatwara amasaha 6 yose nta muziki mwana. I'm Lloyd, by the way. Nitwa Lloyd. Hassan. Nanjye nitwa Hassan. Yes. Hassan yego. Cool. Yiza. Is that... What is that? Cyo niki? That's my name. Ni izina. Yeah. Nyine ndabaza iryo zina ryawe. Is it, Ni the... Where's it from? rituruka iryo zina. I'm from here. Nuruka inahanga. From Minneapolis. Muri Minneapolis. No. Okay, but Oya. what language were you speaking? Urwo rurimi bavugaga kuri telefone se rwa rurimi nyabaki katari ururimi rw'ina. On the phone, I mean. Kuri phone. Ururimi rw'Abasomali. Somali. Abasomali. Really? Koko yego. Huh. Ure filimi. That's funny. You don't really look Somali. Kudasa nk'Abanyasomaliya se. I don't? Ntago nsa nkabo. I'm just saying. Nyine ndavuga. Tell me, I don't know what are Somalis. Sinzi Abanyasomaliya ngo bagomba kuba basabate inshuti. I don't know. Nanjye sinzi wa mugani ngo basabate. Gusa ntago basa nkaho. 10 million people in Somalia. Muri Somalia hariyo miliyoni zirenga 18 z'abantu. We don't all look the same. Ntago twese dusa. Hari abirabura cyane, hari n'abarabu cyane. Kandi koko nibyo Abasomali nyine ubundi uhageze bameze nko mu Rwanda. Hari abantu b'inzobe, abibikara. Nayo nibyo amubwira. I'm going to smoke. Ngiye kunywa itabi, hari ikibazo? You're gonna what? Ugiye gukora iki? I'm not supposed to smoke. Nese no kunywa itabi ntabwo I'm mbyemeye. supposed to be here. Ni nanywa itabi uramvira mu modoka, ngusubiza amafaranga yawe. Since we both be here for. Turi hano rero mu rugendo rurerure. You okay if I smoke? Hari ikibazo nkwe itabi? Want to be a problem? Hari ikibazo? No. Oya. It's fine. Nta kibazo inywere ntacyo niba ushaka kunywa itabi. Nushaka niba ufite na byeru yinywe ntaribi. Asa nagenda yinywera akantu hano. Bari gusemokinga. Kumwe n'umugenzi. Musuri muto yamuhaye amafaranga menshi. Agendani. Filime witonze. Bakise umugenzi The Passenger. Masaha 6 muri mu modoka ni menshi n'urugendo rurerure. Like the Civil War, were you there for that? Akigiye muri Somalia habaga y'intambara y'abasivile wari uriyora. Abasomali bicana. Uri Abasomali nabo hari ikintu cyabayeyo cyitwa Civil War. Aho abaturage ubwabo basubiranyemo bakarwana bakicana intambara z'Abasomali mujya muzumva mu mateka. Ibintu byamubaza wari uri igihe habagayo Civil War. Muri Somalia. Back where? Ugitekereza gusubirayo nsubira hise. Muri Somalia. Are you fucking kidding me? Hari muranyinisha mani. Ni seriye. Utekereza gusubirayo? Wants to move to Somalia. Wari wahura n'umuntu ushaka gusubira muri Somalia habe n'umwe. Kira gihugu cy'intambara. There's plenty of people that would want to go. Ariko wenda hari benshi bene wanyu babashaka gusubirayo. Tell me the names. Mbwira amazina yabo. Bandi bashaka gusubira muri Somalia. Urebe. Anyone in your family still there? Hey! Hari mwene wanyu ukiri muri Somalia wowe urajyayo. Nje kwicara imbere. Wapi ntago akaye kubuza kwicara imbere bira mupango. Umva si imodoka zingwa nabi cyane cyane iyo nicaye inyuma. Ariko basi yo ndi imbere ndeba umuhanda ntago zingwa nabi. Kandi naguhaye amadolari yanjye 600 ngomba kwicara aho nshaka muri iyi modoka kano kanya. Rebe ni umushoferi n'umugenzi. Okay? Ntago bagomba kumbona ndi kumwe n'umugenzi kuko ubu ntago bazi ko mfite umugenzi. Vuga ngo atwaye umugenzi ku buryo nyine kwaje nta muntu ubizi. Kugira ngo arebe ko yabona udufaranga ajyane mu rugo.
murabizi mu kanya yarimo anaguza amafaranga. I need you to understand. Ndagira ngo ugire ikintu wumva kimwe. We need to keep moving. Umva nta kintu nyumvisha, dukomeze tugende iyo tugiye. You are not supposed to be here. Ntago akaye kuba uri hano aka kanya. Legally, my life Buryo don't allow me to take bwemewe ntago buri muri iyi modoka. Hano irimo mu buryo butemewe n'amategeko. me. Wabanye n'amategeko. Pay $900 a month to leave Nyenera nibura amadolari 900 ya buri kwezi, ubwo ni miliyoni irenga y'amanyarwanda, this back. kugira ngo mbe mfite iyi van. Hari n'amafaranga ngomba kuverisa ya buri kwezi. $75 Nkakenera amadolari 375 yo kujyana mu rugo iwanjye. a month Aho nawe ni ibihumbi nka 800 by'amanyarwanda. for the commuter system. $150 a month. Nkakenera n'andi madolari 150 ya assurance y'iyi modoka ya buri kwezi. And I pay Rero ubudolari bwawe 600 urumva nkishyura na 15 by'inyungu, kuko iyi modoka iri mu ideni nkora nishyura. driver training. Rero wowe wiza gushaka kunsuzugurira mu modoka yanjye, I pay 2 wa mushenzi we, of monthly interest on what urumva if I fall behind. nkanishyura umusoro wa 2% wo kuba ndi ku butaka bwa Amerika. None urazana ibintu by'inka yarembye hano. Stay in your seat. Cya kwicara inyuma aho waruri cyangwa umvire mu modoka. You don't need to talk to me like that. Ntagomba kumbwira gutyo mwana. What? I Hanyuma heard what you said, okay? We all ibyo wambwiye nabyumvishe. don't need to be an asshole about it. Wishaka kuhinduka nawe umuntu mubi hano mwana. Tuzi. Uyu nawe yanga gusubirayo. Uyu nawe abuze uko abigenza, yatse imodoka bushyashya. Komeza urugendo. What are you doing? Umushoferi n'umugenzi nese uri mu No, come on. ngiye gusubira inyuma. Deal. Kujya twumvikanye mwana, komeza unjyane Chicago. Sasa yashaka gusubira inyuma. Yabona batari guhuza. Uyu atangira kuruka. Wey! Mbare. Told you, I get. Nakubwiye imodoka zingwa nabi mwana. Oh. Kigali we. Hano baje kuri station bashyiremo niba ari essence. Nimba baje kugura ka juice, soka. Niba baje kureba uyu nguyu yaharutse, soka. Sokera mu modoka. Kigali we. And I am charging you for this. Uranyongera andi mafaranga yo kujyana imodoka yanjye mu Kinamba, dore uyirutseho. Hey, I better wash this off. Nacyo ngewe Yeah, you do that. ndayihanagura. Wait, why? Iki? What do you mean why? Well, didn't you just say that there's a cleaning fee? Ese nayo nunzi kumbwiye ngo nubundi ngo wene nagwaye harimo ayisuku ayikina. You're the one that cleans it, right? None nanjye uri bubihanagura. Take it from this. Fata yasigayemo ahangaha ntacyo. Muyi kofi. He's gonna wash it off anyway. Kandi ubundi imvura iraza kubinyagira biveho. Umushoferi arumirwa umugenzi bahuye, arabona adasanzwe, ni umusore muto. For a number of police and emergency vehicles, the area has been sealed off, and I can confirm Sasa hano evacuation of the airport is currently under. amakuru ari kujya mbere avuga ngo ku kibuga cy'indege hose hafunzwe Or heard the explosion kubera iturika ridasanzwe ryahabereye, came from. nubwo ngo hataramenyekana ni ibigihe nyabaki byateye igisasu ku kibuga cy'indege. Ku kibuga cy'indege haparika imodoka z'abagenzi ngo haturitse igisasu. Kandi uyu mugabo kari agasora atwaye, twabonye kajugunye igikapu aho imodoka ziparika muri terminal, niko bahita, muri puberi yari iri muri terminal. Kari agasore kajugunyemo igikapu, niba ari ko kiyebe katurikije hariya urebe. No official statement from law enforcement. Ati ubu ntago nyirizina haramenyekana ni bande baturikije ku kibuga cy'indege. Police are treating this as a crime scene. Polisi iracyari kuvura abakomeretse ndetse batanu bitabye Imana. Wait, wari uriyo mwana ko mbona wambaye imyenda yo ku kibuga cy'indege, dore jacket yawe handitseho ko ukora ku kibuga cy'indege. Huya mvuye yisaye imwe ishize mani. Wabonye ibyabaye? Nari ndi mu muhanda.
saying it's an explosion. ngaho tuyikeye igisasu What? wiki Explosion right outside one of the terminals. cyane hari muri terminal ngo ni haturikiye igisasu terminal zo ku kibuga cy'indege zo kuri airport. Killed in the explosion. We understand that several others are currently being treated at local hospitals. ngabakomeretse bari kuvurwa n'ibitaro biri hafi aho. Batanu nibo bamaze kuvugwa na polisi kari bo babuze ubuzima bwabo. Abantu batanu barapfuye. Ubwo ari hari ikintu kidasanzwe wabonye semani wapi? No idea why it's happening. Sinzi ukuntu byagenze. There is a lot Ngo ni ibyewe byatatse hariya attack. You're calling it an attack. Bavuze ko ari ibyewe byatatse ikibuga cy'indege. Look, miss, I don't know what you're asking me. Kuki uri kumbaza undakariye se madamu? Ni gute utwara vani yo ku kibuga cy'indege ukaba utazi ibyawe cyangwa ukiyebeho? We wibwira uyu mugabo nabi tuvanye ku kibuga cy'indege. Avuze ko atazi ibyabaye. Oya Hasani reka. Kumbe yitwa Hasani. What's your problem? Afite icyo kibazo. Ikibazo cyanjye dore ni kira televiziyo irimo iravuga. Abantu kuri televiziyo bapfuye. Uyu nawe ari kuvuga ko atazi ibyabaye. Nk'uyu witwa Hasani. N'abandi nk'abo bitwa ba Muhammad n'abandi. Ku cyundi baza mu gihugu cyacu abantu baza gutera ibisasu hano. Reba ibyo yakoze uyu Hasani. Hasani se yabikoze ate kandi? Kandi atari ariyo turi kumwe hano. Uyu mugore w'umurasiste uvangura nareka gutuka shoferi wanjye. Uyu mugabo turi kumwe namwishyuye ari mu kazi ntago yaturikije igisasu. Sasa batangira gushwana. Ufite ubwenge buke wa mugore uri umurasiste gusa. Aramutuka baratuka. Hamagare polisi twigendere mani. Murahunga iki se mwabajinga? Muhame hamwe mbatabarize polisi. Aramutuka wa mujinga w'ivangura gusa undi arabafotora. Komeza bajya Chicago. Aho uyu musore agiye. Urebe filime. Iki se? She fucking attacked me, all right? Aranyatatse man, wabonye? Calling her terrible things. Ariko nawe uramututse. Umwita ngo n'uwivangura. Just say that kind of ignorant. Yari bugutuke nka coceka. Police. There were sick. Bari batangiye guhamagara polisi. Hari amakamera. Uriya mugore mutukanye afotoye imodoka yanjye na plaque zayo. Bari bone ko narenze imbibi. Hasani nakosa wakoze tuzi. Ikosa narikoze. Kuko andi kugutwara bihabanye n'amategeko agenga company nkorera. No, they could revoke my license. They could even... None afotoye van yanjye na plaque yayo. Ndengo nshobora kwirukanwa mu kazi. N'umuryango wanjye ukabihomberamo. No right to say that shit to you. Nta burenganzira yari afite bwo kuvuga nabi kuri wowe kuri abene karakagera. Figure out what's going on. The Department of Homeland Security, FBI, and city police officials have issued reports of the upcoming. Hano baragenda bumva ku makuru. Kibuga cy'indege kuko habaye iturika ntabwo ari ibintu by'imikino. Turika ryabayeho. We have to go back. Dusubire nyuma muri main police. Oya. Dusubire nyuma wapi nge ntago mbyemeye. Goddamn ideas. Sicyo bitekerezo byawe n'umwanda. Ati dusubire nyuma undati wapi? Sorry. Wihangane mwana. I'm sorry I yelled at that. Kubamvuganye nabi n'ura mugore wihangane sibyo nari ngambiriye. Basi sura umugani wa muhanzi. Trouble. I promise I'm not. Ntago nongera guteza ibyago. Dukomeze tugende neza amahoro. Tugereye amahoro umugani wa polisi yacu. Tugereye amahoro. Oh my god. No, I still have some on my sleeve. It's a little. It's fine. It's not that bad. It's not okay. Udukikomeje kumugwana. No, you can't. Mwana nuzi birutse warutse biri kunuki. Smelling like. Oya narutse hanze wa. Stupid. Just. We humeka neza we humeka nk'umuswa. Like that. I mean, you must be. Nese njye ndi guhumeka gutya yendi kosho. Here. Hano harimo indi myenda hindu. No. Ibyo bipira byawe wabirutseho. Hindura wanje. I'm not wearing your clothes. Oya ntago nambara imyenda yawe. Vomit for 3 hours. Nanjye sinkomeza ngenda nukirwa n'ibirutsi byawe amasaha 3 yose asigaye. Wait, cuz you can't smell it. Nta birutsi bihari wana nibyo uri kwishyira.
dore uvanamo ibiki wambaye sasa yaramukuriye kumba agasore kambaye ibisasu mwana nyagasani gasore kambaye ibisasu banza ariko kugaragara kandi ko katurikije hari aho baturutse ku kibuga cy'indege yaba araparitse. Komeza ufate vora kandi utware ibiki wambaye nuko rikosa ugashaka kwiruka kino gisasu nambaye kiraturikira mu ntera nibura ya metero 20 uvuye hano turi niwiruka ndituritsa ntago uraza kuba urenze metero 20 nawe upfe. Uranyumva neza rero twara windeba twara cyane ituritse dupfanye kumba umusore ni ikihebe uyu mugenzi yatwaye kuva karazi ngo ni umugenzi uraho mwiza nyine umusore bagenda baganira n'iki wamwishyuye neza ni ikihebe yambaye igisazo. Lord byagenze bite ku kibuga cy'indege muri Ibyabaye humura nabitayeho ku kibuga cy'indege nabitayeho ni nawe uturikije kuri kiriya kibuga cy'indege aho bavuye uzenga ahandi bagiye naho ubanza agiye guturitsayo umusore ni ikihe sindi bukubabaza keretse numatiriza kubikora nshaka kugera mu rugo nta kindi yatwaye ikihebe kuva kare basi nshaka kugera mu rugo nta kindi nshaka twara komeza inzira bakise de passenger ngo ni umugenzi komeza umuhanda umushoferi yatwaye ikihebe kuva karatabizi. Ese Lord mama we ko kari kwa muganga arabaza nuko kaje undi Is your mom really in the hospital? mama we ko kari kwa muganga. Yes, I told you she's in the hospice. Yego gusa ari kuri byamavuriro nyine bwite yita ku bantu barembye bashaje benda gupfa ntago ari mu bitaro rusange. Then you can have your $600 back. Subirana amadolari yawe 600 wamaye. You can keep my van. Niyo modoka yanjye uyigumana uyitwaye. Just keep it. Mugabo atangira no kuri Okay. Sindi bunagira umuntu mbwira. Just let me. Urwo nahuye na undeka nigendere nsubiri wanje mu rugo. Hoya we komeza ugende ninkore kuri kabibwira polisi se ndarahira. No, just Oya twara. You're taking me to Chicago. Ngeza Chicago. You're taking me to Chicago. Ngeza Chicago. Paying you for your time. That's what we agreed on. Ngwereza amafaranga yawe ya essence asigaye andi nayaguhaye. Muko twemeranyishwe. Ngure kugenda uhita uneza polisi. Mugabo yatwaye ikihebe kuva karatabizi. Hano yatangira kunywa n'ibimogi afite bya bimogi byifa agendanywa musore muto bamwise Lord umushoferi we ni Hassan. Mugabo atangira kuri Understand what's happening in this country? ese ubundi ibintu biba muri iki gihugu cyacu bubibona wowe. All right, let me tell you. Kangira icyo nkubwira wa mugabo. This is a war, okay? Turi mu ntambara twebwe. It's unlike any other war. Nagari intambara nk'izindi ni intambara mutabonesha amaso mwebwe. This is a war for ourselves. Iyi ni intambara against the globalist elite. Y'ababangamiwe n'ubutegetsi n'imibereho mibi dushyirwamo na leta. N'imibereho mibi si yadushyizemo. Everyone acts like it's not even happening. Abantu bose bigira nkaho nta cyabaye. Okay? Nta gikuba cyacitse, sibyo? Exactly. Yeah, that's the reality. Kandi nyamara twese turi mu ntambara muri iki gihugu cyacu. And like hano muri Amerika niho bari. Twese turi mu ntambara y'ubuzima. Niyo mpamvu ndi gukora ibi bintu ndimo ndahana abantu. Yatangira gufata telefone ari bukuno yahamagara niba ari polisi do. Akanda telefone ari bukuno ahamagara. You of all people. Mwese abantu hano mwese mugomba guhanwa. Ngomba kubahana. About the van. Ibivuga ngo byivane buri mideni ry'iyivane kuki ujya mideni ry'ivane. Umuryango wawe ngo bayeho nabi. Kuki babayeho nabi. Ibi byose ni intambara. Nje niyo ntambara ndi kurwana icyo muri ibyo bibazo. System y'ukuntu iki gihugu cyacu kiyobowe niyo ndi kurwanya. Usore ni ikihebe. Ararwanya system ya leta. Niyo mpamvu ari kugenda turitse ibisasa hano impande n'imande.
I tried to do something good. nagerageje gukora ikintu kiza na mbere hose. Do you understand that? uranyumva neza Hasani? People are dead. abantu wabishe ku kibuga cy'indege. It's the point. kandi nyine ariyo ngingo nshaka kwica abantu. Okay? Something radical has to happen. nyine agomba kuba ikintu kidasanzwe. abantu mukarakara. ubuyobozi bukarakara kuko nyeneye ko murakara. 5 people are dead. That doesn't matter to you. abantu 5 ku kibuga cy'indege urabishe ku gisasu turikije mu kanya. none ukavuga ko nta kibazo ntacyo bikubwiye. yatwaye ikibazo ngo ni umusore mwiza kumbe ni ikihebe. It's 5 fucking people. abantu 5 bonyine nibo nishe mwana. Out of thousands. Mubana ibihumbi n'ibihumbi. za miliyoni z'abantu. Every fucking day. buri munsi ngomba kwica nibura 5. What's gonna happen when we get to O'Hare, Lloyd? nitugeraho tugiye urakora iki muri Chicago? Nothing's gonna happen. ntacyo ndi bukore. Why do you have that on? oya kuki wambaye iki gisasu mu gatuza? ndekura. yatwaye ikihebe. ibaza uri umutaximani nyine cyangwa umumotari ugashiduka watwaye ikihebe nk'uku nguku cyambaye igisasu kikakubwira kiti nuva mu modoka cyangwa kuri moto kiruka n'ubundi ndituritsa kandi igisasu kiraturika nibura mu ntera ya metero 20. urumva ntago wakirukanka ngo usige izo ntera za metero 20 atarituritsa. zengu uyu mugabo yafashwe nk'imfungwa y'iki kihebe. we komeza utware gabanya ibigambo rekera kumaze fata feri kubita umutwano karabaye ngumi yihuse cyane bamwise Hasani yihuse akizwa n'amaguru za metero 20 araguruka n'ikituritsa gipfe cyonyine. Hasani acika ikihebe. Hasani ikihebe yaragicitse. Kihe baragicika. sabuze gato. akira habona polisi irimo iraza. haparitse ivana acikiye ikihebe polisi iraza yo mu muhanda. traffic police iraza parika hano. Umugabo hano si Hasani. Dispatch, we have a suspicious van here on the side of Uyahamagara plates Lima Victor Hotel 93. ni vani avuga plaque yayo avuga arabona ibyikora kari yijyana abagenzi ku mahoteli bavana ku kibuga cy'indege iturutse muri Minneapolis. Umupolisi arahamagara. Everything all right? kimwe kimeze neza mindanira. Whoa. Is anyone there? hari mindanira nta fande. fande agize gutya abona ivani nta muntu urimo. mu ivani mindani nta muntu urimo. komba umugabo avayo ni Hasani. Hey, afande hey, wait. uretse nturase nkeneye ubufasha. I need help to get out of here. mfasha afande. we hagarara ugeze cyangwa urase. fande avana y'imbunda. Hands on your head. maboko hejuru. Help me out of here. mfasha mvi hano afande. inyuma yawe ku mutwe icyebe gikubita afande ku mutwe inosho. afande kimumena umutwe. icyebe cyica n'umupolisi gifata imbunda y'umupolisi. Hasani haguruka. fata umurambo w'uyu mupolisi ujugunye mu ishyamba mu bihuru. vuba se. ubu nshaka najya kuri polisi nkavuga ko ari we wabikoze ukica umupolisi ukanyambika n'iki gisasu mu gatuza nkakuraburiza kandi banyizera ko uri umwirabura bakizera ko ari we ukihebe. byongewe noneho uri umwirabura ukaba n'umusilamu witwa Hasani. hano muri Amerika urabizi nyine kuba uri umwirabura noneho byongeyeho w'umuyisilamu. icyo ako kantu nyine hari ukuntu kagushyira mu kaga igihe nyine wisanze imbere y'ubutabera hano muri Amerika bijya bibaho. ariko ni ku isi hose hari ukuntu nyine ubusanga hari akantu gashobora kugushyirishamo.
nk'uyu Hasani rero ni Hasani, ni umwirabura, ni umusilamu, ntabwo yaburanya cyane cyane uyu muzungu ngo apfe kumutsinda. Noneho umuzungu agiye avuga ati yanciye umusanyambika kino gisasu. By'umuzungu byumvwa vuba kuruta iby'uyu mwirabura. Zana kontake z'imodoka se, ntabwo ndi kukwinginga. Injira mu ivani nona mu modoka. Shihibe hano. If you try anything, I'll kill you. Nugerageza gukora ikosa ndakwica. Kibekisha umupolisi gita gifata n'imbunda y'umupolisi. Ya shati wambwiraga ngo nambara irihera kirayibona. Kihibe hano gita kifatiramo abari cyo gitwara imodoka, gifatamo hano kuri vora, gifata umuhanda. Suri muto w'ikihebe ameze nk'umusazi nk'umurwayi wo mu mutwe, ariko we yihebye yanga ubuyobozi, yanga systeme y'ukuntu igihugu cyabo cya Amerika kibayeho. Mavuga ati nibura ku munsi nzajya nica 5. Umusazi, ikibe cy'igisazi. Intego yacyo no kwica nibura ngo abantu 5 ku munsi. Kihibe hano haraho cyaje kiza guparika. Ibyo kije gushopinga hano. Stay in the van. Mfite imbunda n'igisasu, guma mu modoka. Ugerageza kuvamo ndakurasa. Umugabo yashimuswe. Urebe ukuntu abagabo twago, umugabo yavuye iwe yigiriye mu kazi gupagasa. Nta mutima mubi, none tayari cyebe cyamushimuse. Kiza hano cyebe cy'igisazi. Fata agatelefone. Uhamagaye kuri Evergreen Health Center. Ni Health Center yahitwa Evergreen Health Center. Kibe cyamagaye hano nyine kwa muganga. Hi. Hello, mama. Yes. Yego. Umeze ute mama? Cyamagaye mama wacyo harwari. I'm calling to see her. Mwari mamagaye ngira ngo numva ukomeze mama. Umwe mu baganga yaje anyangira ko nkwitaba. Yanyimye ikirahure cya rikeri ngo ninywere mwana wamva mukecuru kuri telefone. Hatumwe mu baganga yaje anyima uburenganzira. Yanyimye n'akarahure kamwe ka rikeri ngo ninywere ka wine. What did she say, Mom? Yavuze ngo iki? What did the nurse say? Nasi yavuze ngo iki? Umunasi nyine. Umuforomo. Simbyibuka. Gerageza wibuke. Try to remember. Try to remember. Ndi kugerageza kwibuka. Hari hakiri kare. Just see how you are. Mama naye mamagaye ngo numva ukomerewe. See. Ukuri kwiyumva vuba ndakugeraho ndi kuza. And hanyuma I wanted to tell you that I'm trying to see you. Ndi kugerageza ngo nkugereho nze nkurebe. I'm trying to come see you, but I'm not sure. Nze nkurebe gusa sinzi ko biri ukunde. Asubundi urinde? Who are you? Urinde nyina yisabye berwo bavuganaga mukecuru nawe harwariye yaravangiwe nawe ubwonko bwe bwajemo ibishoro bwa yibagiwe ko yari umwana we bavuganaga. Ubundi urinde? Sikigariwe. Sike! Now you watch your mouth, mister. Chongo umunwa wawe wagahunguwe. I won't have that language. Sinjya n'undi abantu bavuga ngo sikigariwe. Umva umukecuru.
mbere biranga uyavuze ijambo ribi cyane gusa nyirwa mu Kinyarwanda ni sikigariwe mu kinyabupfura cyacu nk'abanyarwanda gusa wavuze ijambo ribi sasa umukecuru ati ngiye bya bintu byanyu ngo byasikigariwe simba nshaka kubyumva sasa ndibwongere ngo ngerageze nkuhamagare mama isi mukecuru yaravangiwe muri kuvugana mu kanya mukanda akakubaza ngo harya urindi kandi yari mwavuganaga ibyo bita ngo gusaza no gusahurwa kandi nibyo bavuga bura ngo uwabyaye aba yagize yicunguye abavutse bushya buriya imyaka iragenda ikakujyana ugasaza utibuka n'izina ryawe bijya bibaho ibyo waharaniye imitungo yawe amafaranga yose wazigamye ku mabanke kuri za mobile money ibizu by'imiturirwa wubatse usaza utanibuka n'izina ryawe uretse no kwibuka amafaranga n'ibiki no kujya mu bwiherero ugasaza ari uko hari ugufasha akaboko bagusunika mu kagari buriya niyo mpamvu bavuga ngo kubaho ni ukubana kandi ngo iby'isi ni gatebe gatoki sasa uyu nubwo ari ikihebe nawe dore amarira ibaze kuba yavuganaga na mama we mama agahita amubaza ngo harya urindi aho mama wawe agera hatibuka n'abana yabyaye abariho n'izina rya atarizi iminsi ni imitindi ko umunyarwanda yavuze gusa njye mbona iminsi atari n'imitindi ahubwo mbona iminsi ari kamaramaka na wa muntu w'akaraha kajyahi nawe arasaza na ya nyamaswa y'inkazi cyangwa nini kuruta izindi nk'inzovu nayo irasaza igashonga neza n'amagufwa yayo agashiraho ikabivu ikivanga n'itaka buriya mbona iminsi ahubwo ari kamaramaka nubwo umunyarwanda mukuru wa kera yavuze ngo iminsi ni imitindi njye nasanze iminsi ari kamaramaka ibyo wigira byose urapfa kwibagirana ese mbabeshye sasa yaraje yitama akantu dore ukuntu uriya urimo aramureba ku ruhande ntabwo nashaka kwicura mu polisi mu kanya ntabwo yari ari muri gahunda z'abantu nshaka kwica ariko yaje yihuruza niyo mpamvu namwishe kibi mu kanya mbibutse kisha umupolisi uri kunyumva neza umusa dore ukuntu iyo warimo aramureba se basi ko wanciye umuse wanamaye nanjye nkaryaho urimo urarya ibiraha wenyine ni ibiraha nyine ngakira nawe iryamo kamwe gasigaye ujya unywa inzoga hano nguza kanuza ko kunywa kira ngo usomye umugabo ashaka yumiwe yabuze yacira n'ayamira cyebe cyamushimuse cye umugabo yabuze epfo na ruguru uyu ni cyebe cy'igisazi cyatse imodoka bakomeza urugendo bari kujya Chicago bagiye no kugerayo bari hafi ni nko kwa buje Kigali uturutse iburasirazuba mukaba mugeze za Rugende bari hafi mu nzira What did I ever do to you? Ese nagukoze iki mu buzima? Saza hano umugabo byaramushoboye atangira kurira nk'abana. Ati nagukoze iki koko? Mu buzima nagutwaye iki? Ukabyara. Do you think I deserve? Koko nkwiriye kukorerwa. Ese umuryango wanjye? My wife, my umugore wanjye, umwana wanjye w'umuhungu w'imyaka 6. Abo koko bakwiriwe ibi bintu. Koko basi wambabari. Umva ibyo byibagirwe ibuke kuri butahi wawe ufite amadolari 600 we nakwishyuye. That's what you wanted, right? Siyo washakaga? I'm your prisoner. Uyu nabaye imfungwa yawe man. You're not a prisoner. Oya ntago buri imfungwa yanjye. You let me go. Hase wandetse nkagenda koko.
You know, wambabari oya urazi more people are gonna die on these roads. abantu benshi n'ubundi iyi nzira twanyuzemo bari bupfuye umunsi, Car crashes, abari bukora impanuka, drivers, abatwara basinze, whatever. You think about that? abari bushyamirane urakeka batari bupfe, ariko byo ntago bisa. No. Ntago bisa n'abantu wowe uri kwica batera ibisasu. Those deaths serve no purpose. Ahubwo baraba bapfuye nta na papa sihari, nta mpamvu itumye bapfa. But this ariko basi is a war. iyi nge ni intambara ndimo, ndi kubica mu ntambara. Kanguka, ntago ureba ko ari intambara. Ni cyebe cy'igisazi cy'ikirwayi cyo mu mutwe. Ujya unywa kuri kokayine nguhe kimuha kubimogi by'ifu. Cyebe kira sawa niba utajya ufataho. Nawe nsigaranye gake. Ikihe bariko ti byiza ko utajya unywa ku kamogi n'ubundi nsigaranye gake. If an IED goes off in Iraq or in Afghanistan, nese abasirikare ba Amerika bagiye muri Iraq, muri Afghanistan, bakajya kurasa abaturage baho, ubundi bagiye kwica abaturage b'Abarabu babahora iki? None wungenisha abanyamerika batanu bonyine, none muri kubwejagura. Hese abanyamerika bisha abanya-Iraq bangaye cyangwa abanya-Afghanistan bangaye? Dismantle the kind of systematic. None uri kuvuga ngo ibyo ndimo ngo ni injustice, kandi ahubwo ari ngiri gutanga justice. Justice no butabera, injustice nyine ubwo ni ikitari ubutabera. Believe in it, okay? Ni ukurenganya umuntu nyine, injustice. It's not something like justice ni ubutabera. Something that you Sasu yati nago ngende gutanga injustice, ahubwo ndi gutanga justice. Amerika yisha Abarabu bangaye kwa Gaddafi, muri Afghanistan, muri Libya, muri Iraq. Good. America is the issue. Ngiye nshaka kwereka leta ya Amerika ko yibeshye. Please. Ntago ngibyo mbyitayo by'intambara z'abanyamerika, wambabariye ko ndi umunyasomaliya. Cyane umugabo yabirenganiyemo. Nese bundi Amerika nta bantu iricira muri Middle East, haryo uruhumuri muri Middle East sha. Where's this? Haryo ubundi Somalia Or the people in Somalia. Abaturage bo muri Somalia, muri Afrika sha, muri Afrika ndahibutse. Cyari kibagiye Somalia kiri muri Afrika. Cyari gitangiye kuvuga ngo iri muri Middle East, ariko n'ubundi Somalia urebye mufata ikarita mureba hiri. Iri hafi yarana za Misiri ni iki nyine. N'ubundi wambuka ya Red Sea ugahita winjira muri Arabia Saudite, zahe hose bira bihugu by'Abarabu. People actually pay attention. If that means that people have to die or people get hurt. Kubera iki Amerika ari yitama ababara abapfa n'abadapfa? Reka nanjye nyihane. You're mourning their deaths. You wouldn't even know they existed if they weren't on the news. Ubundi se barabapfuye warubazuza amazina yabo. Umva ikihe yana. Kiyawe kira. Ubundi barabapfuye warubazuza amazina yabo, ubundi bikureba hiki? Killed you if it weren't for me. Harubwo ari umugore wawe nishe, harubwo ari umwana wawe. I'm begging you. Please stop the van and let me out here. Basi ngusabye imbabazi, ndakwinginze, ndapfukamye. Okay. Parika imodoka mvemo nigendere. Ukomeze ibyabo. There is no police around. Sindi bujye kuri polisi. Ndataye iwanjye mu rugo rwanjye nge kure umugore wanjye n'umwana. Sindi buhagarare. Kibe cyanze guparika. Sindi bupariki. Umugabo yararize nk'uruhinja. Kibe cyamukaciye. Urebe. We have an update on the bombing at MSP. Federal law enforcement officials have released a statement identifying Minneapolis resident Sasa amakuru yatangiye gucicikana. as a possible Hasani Ali Alusi barakeka ko ari we wabateze igisasu ku kibuga cy'indege, akaba ari wahaturikije. explosion at Minneapolis St. Dore kuri televiziyo umugore wabireba, umugabo yabaye main suspect, niwe wa mbere ukekwa kuruta abandi ko yaba yaturikije ku kibuga cy'indege. Ndebera nawe umugabo w'inzira karengane yavuye mu rugo yigiriye mu kazi gupagasa, nibatangiye kuvuga ngo niwe cyihebeye ngo cyaturikije ku kibuga cy'indege. Ndebera karengane naho ukataba. Let's get back to work. We're not going to be here. Bano bahise bibarenga bazimya televiziyo. We mukomeza akazi, ntago turi burare hano. Uyabonye umugabo we kuri televiziyo ngo niwe wabaye main suspect, niwe uri gukekwa kuruta abandi. Ndebere nawe. Nyamara umugabo ahubwo nawe ari mu byago, dore ngo uyu byamushobeye yabuze yacira n'ayamira, ariko ndebere. Some of them might have face recognition software. Cyanze bikunze kamera zo ku kibuga cy'indege zagufashe wakihebewe.
You. nawe zagufasha ariko nawe. How old are you, Lloyd? Lloyd ufite imyaka ingahe? Doesn't matter. bikureba iki si imyaka yanjye? Yego birandeba nshaka kuyimenya. 27. Mfite imyaka 27. I studied medical school in Mogadishu. natangiye kwiga medical school muri Mogadishu muri Somalia nyine ho Mogadishu. 22. Mfite 22. Everyone, all my professors, abantu bose abarimu bose banyigisha ahead of me. babonaga ko nzagira ahazaza heza, Revolutionize healthcare in Somalia. babonaga ko nzazana icyitwa revolution mu buvuzi bwo muri Somalia. Then gusa the war changed all that. intambara yahinduye buri kimwe ubwo yavukaga muri Somalia. ya sivo wenyine bavugaga yabaye muri Somalia. muri Somalia habuye ikintu gikomeye cyane, abasivile baricana, abantu bica abandi, babyita sivo. To be angry at the world. no muri Nigeria bura sivo yabayeyo. Nibi sivo ni ikintu gikomeye bura uretse inyito gusa, ni ibintu bijya kumera nka genocide. Nothing. Sivo ha abasivile baramara nabo ubwabo udupanga imihini bakicana, bafite ibyo bazizanya runaka nyine batari guhuza. bura sinzi ahubwo sivo na genocide hano bitanira. byose ni ibintu bibi cyane biba biteye ubwoba. nibyo umugabo avuga ati sivo ubwo yabaga rero byose byarahindutse. Somalia ihinduka igihugu cy'intambara cy'inzangano n'amatiku kugeza aho twahungiye muri Amerika. none ndorera nawe urancimuse. It's like a light just turned on. And I finally understood all the shit with my family. Ngiye bino bijya gutangira ni nk'urumuri baye nkaho nabonekewe n'Imana. bitangira mbona ibibazo biri mu muryango wanjye ku ishuri. So hard. ngerageje kujya mu kazi mbona ibibazo hose, mbona leta hose bayatejemo nta gahenge iduha. mbona mbese igihugu cyanjye cya Amerika. That was my fault. No, it's not my mbona ko mfite ikibazo cyo kurenganywa kandi nta kosa nakoze. fault. It's the world's fault. mbona ko ari ikibazo cy'isi muri rusange. Then nyamara kubona ko ikibazo ari ikibazo cy'isi, then I felt it. nahise niyumvamo ko Every atom in my body, buri karemangingo kose kari mu mubiri wanjye, I felt nahise numva ko alive. mbaye muzima, ahubwo noneho mbonye impamvu yo kubaho. Like nothing. nkabaho ndwana n'iyi si nyihana mpana n'abayituye mpaka mugize ubwenge mukubaha abandi mugaha agahenge abandi. filime iraha urumva. nta nubwo ibisasu nzabitera muri Amerika gusa, ngewe nzajya n'ahandi ikihe bikiri hano. umusore muto w'imyaka 27. ibintu uri gukora wagira ngo ushaka kwigira nk'Imana, aho yandi gutanga justice, ubutabera. I am proud. I am. ndi na proud y'ibyo ndi gukora. nese uri proud y'ibyo uri kunkorera. ngenzeranye nawe ko wancimuse. I'm just a guy driving a van. I'm just a guy driving a van. ndi umugabo uraho gusa usanzwe witwarira van utwara abagenzi. I'm not the enemy. I'm not the enemy. ntabwo ndi umwanzi wawe. ariko dore wancimuse urimo urangirira nabi. Speak at the airport. I'm not the enemy. bari abantu wisha ku kibuga cy'indege ntago barabanzi bawe nabo. What? You think I have to feel sorry for them? urakeka bandeye muwe bari abantu batanu nishe. You think I have to feel sorry for them? ura mupolisi wa gatandatu. I must be crazy. Yes. urakeka ndi umusazi. je ugomba kwicuza ugasaba imbabazi. The truth is, oya, it was supposed to go off inside the terminal. bari abantu ntago bakaye kuba bari muri terminal. The first device at the check-in desk upstairs. nabanje ndacekinga mbona ko nta ndege iri bugende batari buze muri terminal. iturika rijya kuba yanagambiriye guhombya leta n'abakozi bayo. bariya rero b'abaturage bandi batanu babe babiguyemo birabareba, ntabwo mbyicuza. kibe kiri hano. The video on my phone, I never posted it. I never even mfite na video y'ukuntu byagenze kuri telefone yanjye sinabipostinze. napanitse njugunye igisasu hariya muri puberi. Somebody saw me, so I bailed. And I must have armed it. ahubwo nakoze kosa nyisiga giteguye kibara ku minota ntabizi ku masaha nyine.
thought it would be clear. Nashaka ko kiri buturike kigahombya leta ntihagira abantu bapfa. It's not at all. Naciye kigisazi. Komeza umuhanda. Ari kujya Chicago. California, Chicago. Hahose mba mazi n'uyu muhanda barimo na wunyuzemo ejo bundi. Siko nge ntembera. Niburangiyewe ntago ngiye uri areka mbabwire. Ngese nge nago ndi ku rwego rwo kujya muri Amerika ngo nge ngo nifotoze ngo postinge uya. Amerika njyayo no mu bindi bihugu byinshi mpora ntembera ngewe. Ariko se nifotoreze se mu ndege ngo bibafashe iki? Nge postinga akazi kanjye nibiri bubagira umumaro. Ntago nge postinga mbirataho ngo nagiye muri Amerika. Njya mbona hari abandi bahungu simujya mubabona bahungu bandi bahora bipostingisha bagiye ngo ku kibuga cy'indege ngo muri Amerika ngo Kampala n'ahandi na za China. Hariya ngiye morayo ariko se mbiratire ndese. Ahubwo nk'ubu mukanya ngo mbaguhita postinga mbabwira ko muri Kigali web design hari promotion ku bantu mushaka ba followers na subscribers. Nta mpamvu yo kugorwa no kuvaza se aba followers banjye ko batiyongera abasabu banjye views. Kandi Kigali web design ubu n'ibiciro babigabanyije ari ka promotion. Shaka bene izo service mubandikire kuri WhatsApp yabo muteguraho muyandika muhite mubandikira babaye service bantu bakana website bagira ibiki byose bafite ibikoresho electronique byagize ikibazo naho barabafasha. Mubandikire kuri 0723 75 abita Kigali web design. Yenge nibyo bintu postinga by'akazi bingira umumaro namwe bikabagira umumaro kuko mukeneye kubimenya mukamenya muri bukure service. Yendi postinga ngo nagiye Dubai mporayo. Kandi Dubai se si kimwe na Kigali. Cyangwa ukasanga umuntu ari kwipostingisha ngo yagiye mu kabari ka danje Kigali. Lord we. Yaracyari kumwe n'ikebe Lord. Sori wikihebe hano. Hano yatera imibare. Ahita amufata. Ni Hasani barwanira vora. Modoka bayirenze umuhanda. Amushanze uri mu biki? Sasu hano cyawe bagwa miso baragigira amushanze we batana mu mitwe buriya abanga kagabo gato cyo gasuzugurira kure y'uruzi. Buriya umugabo wese aba ari umugabo uyimbunda arijugunya hakurya. Yinjira mu ivani tara mu mitwe yirwanaho. Hasani ntago ncika Hasani modoka iri mu bishanga mu nkengero z'umuhanda ayikubita rivanse marishariye yakagonza akaguru ari we uranyishe kagonga akaguru tangira bushyashya kumbe nawe isasu uri mwinjiye mu kiganza. Ni Hasani ageze hano araparika. Hasani yaraparitse niba ari ihe mpamvu itumye aparika kandi yaracitse yaragiye. Garuka inyuma bamwise Hasani kureba kano kihebe. Ayiwe umusa washyizemo imiyaga tonto. Yendi tonto wawe. Listen, I studied medicine and I know. Nize ubuvuzi. You took maybe 1200 million. Ndabizi ibira binini wariye byongera energy yari yagaye bya binini byongera energy mbibutse bari bamuhaye ku kibuga cy'indege. Kariye byinshi. Bira binini wariye mukanya birahita biguhagarika umubiri wawe wose ube paralysis. Byongere pressure bigutera umutima wawe guhagarara cyangwa se gufatwa na stroke uhita uturika imitsi y'ubwonko upfe. Nutajya kwa muganga ngo babikuvomemo hakiri kare. Ningusiga hano nubundi urapfa.
need you to promise me if I take you to them you would tell sezeranya ninkujyana kwa muganga kuri bubwire polisi buri kimwe byose ibyo wakoze bataza kugira ngo nigi sezeranya kuri bwemera ibyaha byawe byose wakoze ko ari we wishura mu polisi ko ari nawe wishe barabantu ku kibuga cy'indege wateze igisasu. No, Aiwe fuck, I promise. Ndagusezeranya. I promise. Now take off that vest. No, you can't. I don't know how to disarm it. Ngavanamo kino gisasu ntago nzi ukuntu bakivanamo. Ntabwo nzi ukuntu nakikuraho. Byasaba abasirikare babitojwe cyangwa abapolisi babitojwe. Gisasu kumbe nubwo ari we wacyambaye ubwo afite abakimwambitse nyine. Cyazi kucyambara ntazi kugikuramo. Kibe kigisazi. Sasu yahisemo kumujyana kugira ngo agende atanga ubuhamya yiyemerera ibyaha yakoze ataza nawe kubigenderamo nyine nk'umufatanya cyaha. Niyo mpamvu amugaruye mu modoka aramutwara. Ntabwo nashaka kurasa mu kiganza mbabarira. Gonna see my mom again, am I? Ese basi nzongera mbashe kubona mama wanjye. I should be there with her. Nakabaye kuba ndi kumwe na mama wanjye akakanya. A week ago, I should. Kikibe nacyo gifite uburwayi bwo mu mutwe. Ibyo gikora no busazi. Ni cya crazy. I'm not what you think I am, son. I'm not a bad person, I promise. Shut up, stop talking. Cicika gikira kugenda unsakurisa. Bageze ku kiraro kumbe dore abapolisi ku kiraro. Polisi yabategereje. Amakuru hano bayatanzwe. We get there. You get out. Nitugerayo urasohoka mu modokari wamanitse amaboko hejuru. Ubabwire ntibakurase. Then you tell them to bring somebody to disarm. Ubasabe umwe muri buzi gutegura igisasu ahitaza kigutegurira. Urabyumva? Hakurya imbere ku kiraro hari abapolisi benshi bafunze umuhanda. Abamenye Ivani kariyo nyine iri kugenda ikora amabara makuru murabiza itatangwa nyine. Ntabwo wahera mu mutari ukora amabara mu modoka nk'ukungu uzayenda ugera ikigaru utarafatwa naha muri Amerika niko biba bimeze. Ntabwo ndi bwitange. Umva naho makuru aba yamenyekanye ko iyi modoka ari irimo abagizi ba nabi. The media they're going to make me have to be a bahita bazana itangaza makuru banyita umusazi. I can't. Wansezeranyije oya ntago nabyemera. Kata dusubira inyuma. Hasani we. Hasani we. Avanayo detonate ajya kwituritsa. Ndituritsa Hasani. Winjyana ku bapolisi. Ngenyeneye kurenganurwa ariko sindi nkawe. Sawa. Cyafunguye imodoka ikiyebe gisimbukamo. Gisigara ku kiraro hagati. Hasani imbere y'abapolisi. Taparika. Maboko hejuru. Driver! Chauffeur! Out of the vehicle! Soka mu modoka yawe. Step out of the vehicle. Show us your hands! Twereke ibiganza byawe. Hands up! Hejuru. Step away from the vehicle! Jya kure y'imodoka yawe. Hano uzuyaje bakurasa kuko ntabwo baba kwizeye. Hindukira. On your knees now! Jya ku mavi yawe nona. Hano uzuyaje isasu warirya. Ry'umutwe kandi. Ko baba bazi ko nyine nawe ugiye kubarangiza. Fanya hano. Hands, show me your hands! Amaboko hejuru nawe tuyabona. I did it. It was me. Ninjye wabikoze byose. It was all me. Byose ni igikebe kiri kwemera amakosa. I did it. Ati byose ninjye wabikoze uriya mugabo Hasani ararengana. We yambaye igisasu abapolisi baraguruka. Yambaye igisasu we mwese hasi. Baraguruka. Polisi. Uyu bamutano. Gasore. Kari turikije. Uyu yavuye waho muri Somalia ngahunze ibyihebe ngahunze ubwicanyi. No muri Amerika yabusanzeyo.
mpamvu umunyarwanda yavuze ngo icyo uzaba muragendana ntimusigana. hasa hano yaje kumuswala aza kwiyambaza Allah. Allah, Lucy. Sasa kuri polisi Hasani, polisi bisa naho zamurekuye, dore ko ikirebe cyiturikije cyemereye abapolisi hariya ku kiraro mu kanya ko byose ari cyo cyabikoze uyu Hasani yarenganaga. Kiriya kirebe cyari igisazi mu mutwe. Finally n'ubundi gipfuye cyemera ko cyemeye nyine kiti Hasani ararengana, byose byari nge. Hariro polisi nayo iracekinga ikareba koko nta ruhare rundi waba wabigizemo wa mugani. Basanze ko umugabo nta ribi, baramurekuye. Ari muri Chicago kuri polisi, yagombaga gutaha muri Minneapolis akajya kureba umuryango we, umugore n'umwana, agakomeza ubuzima. Yagize amahirwe arokoka ibinuza kiriya kihebe. N'umusomaliya bamwise Hasani, yavuye iwabo ahunze intambara, ubwicanyi, amaze gusazira inaha muri Amerika. Sasa yamagaye kuri bya bitaro harwariye mama wa kiriya kihebe, bamusaba kode z'umurwayi ashaka kuvugisha ko bamuha. Hello? Oh, hello. Hello? Is this Ni I'm hoping to reach Laurie's mother. nshaka kuvugana na mama wa Rodi, mama wa cya kihebe nyine cyiturikije. Mukecuru Bennett. Wihangane, ejo yitabye Imana. Kumbe dise ejo mama wa kihebe nawe yitabye Imana. Ati wihangane, ejo yitabye Imana mama wa cya kihebe. Hari ikindi twabafasha nyakubahwa? Nyakubahwa yarakubye. Natejo yitabye Imana. Wa mukecuru wari ushaje nawe mama w'ikihebe nawe yamanitse ibiyiko, yarahamagaye kwa muganga aho yararwariye. Nibura mubwire ati yewe mukecuru, umuhungu wawe byarangiye, yaciyeho, yapfuye. Yumva ko n'umukecuru nawe yaciyeho, bivuze ngo n'umukecuru n'umuhungu we wari waturubuye akaba ikihebe, tayari ubwo barahurira nyine aho bapfuye bajya. Yatangiye kurya mucaka, ahategaratega, agomba gusubira iwe mu rugo akajya gukomeza ubuzima. Yagize Imana kiramurokoka, habuze gato. Nibo ba bantu usanga rwose agenda kwiranga muntu akavuga ati mwongereho izina nzapfa urundi, cyangwa se mvuye kure akabyongera ku mazina ye. Bibaho. Cyatajya no kubyongeresha akabwira abantu ati ubu none hamujye munyita mvuye kure, cyangwa nzapfa urundi. Dise dore hano umugore wiwe n'akana bashoboye babuzayo bacira nayo bamira, bazi ngo papa butayari niba atanapfuye polisi yamufunze kuko ari ikihebe yaturikije ikibuga cy'indege. Nyamara papa ararengana, nta kosa yari yakoze. Yaratashye, akana karamubonye, dore papa. Papa yaragarutse ndetse mu mufuka atahanye n'amadolari 600 ikihebe cyari cyamuhaye. Yanza bikunze ari nayo. Madamu yaramubonye arongera arishima, akamwenyu ni kose. Muzehe yagarutse imuhira, polisi yamurekuye, yarokotse n'ibisasu by'ikihebe. Ni hahandi niyo waba uri umupagani uhita uhinduka umurokore. Bayitaga umugenzi, the passenger. Nuko igenze iri kuri website yacu agasobanuye.info, kandi iyo website mwarebaho filimi zacu zose ku buntu, mukaba mwanazikorera download. Ndi kumwe na Movex Calento, aho bagukodesha imodoka z'ubwoko bwose mu Rwanda.
ushaka gukodesha imodoka uratugana muri Movex, udafite umushoferi turamuguha kandi ku mafaranga make cyane, kandi dufite imodoka nziza nshyashya. Muduhamagare cyangwa mutwandikire mushaka gukodesha imodoka muri Movex. Nimero yacu ni 07 54 59 279, batwita Movex. Nge nitwa Siniya ku ifarashi, ninjye waruri kubatamo nyine nese mbabeshyi. Iyo bakitaga umugenzi de passenger, ni gutya tuyisoje.